hadian ke jingyo kem badangshen jongka ke SU East Giant Hill District Unit yagi katu kat ni ki mender Bangladeshi na cleariat. Menta kasngi dalade hi u president barangba jongka kasi student union uba lambok starwell marngar hagajing sendan lang ke nonge lambat kit khot jongka ke SU East Giant Hill District. Kila hier jurip ya ka jaka talesi mender ne ke infiltration checkpost harata cera banwat badlap ya ki dauten rai ne kata ka ground reality. Hakani ke jingle jurip jong o presiden kaseng ulayo ban ya kren bat kibreu jong ka an ki bahap ban ap bat check ya kibreu ki barung lengba ka ka kerdom lalap ru bagi don shibon ki jing duna bat ki jing membiang ban penlong shisha ya ka kerdop ke baskem bat ke basngan ban ya da ya ke jela habakren bat kilat patai kubor uba lambok starwell ulaong ba ka jela ka don ya ki an ki baklan kumkini ki kerdop khenra mender henry ka sarkar pat ka pentlot ya kani ke benta kumta ulaong ba kani ka long ka kerwo sya ka sarkar ba kamdei ban sngau phla lada ka seng ka wan ban bu la ka jong ka kerdop ban yarap lem ya ki tei ki nong pahara uba lambok starwell ulaong ba ka long ke ei ke basngau kia ban tip ba kini ki sngi ki don kita ki dalal ne ki menderi ki bayarap omtang ya ki mrat ban jam sya silyang henry ki bayarap ru wat ye ki breu ban yo jam sya silyang ban rong sya ke jela kajing tlot jongki kherdop ban check kalong ka kabu ye ki breu bat ki jaj kam ki baharu kom ban yo rungto nadu ki kam khayi drop khayi breu bat hadu ki kam khayi tu ki baharu kom kumtaw laong ban akalyang jong ka seng kala batha ya boro ki unit ban om shong thaj henry ban khenrana phang ye ki mender hapo ka East Giant Hill District ulakren shairu haka bede bat ki babon ki an ki ba ka sarkar kam shem lala ban pentre kam haka ru kom ka bede to mentangin ye sngam ye ki jingkren ka babnia na unong elam barang ba jong ka seng ke SU ke pelong ya ke seng brokwe ya ke bangin wan dipejat ni aku betul ni aku juga ni ke juga taksi kalau ba ina ke pos kon la cuman slow sarkar ba di an di kalun di banjada di ko ke tek kiri na spas ke la di kiri ban pelong ba di ko ya ta ka jinga dawa ALP kala ya ta di public snap nadu aja ka kendai la pas ta ka solution ndek sarkar India hadu utang am tep eksensa sarkar jala sampai tidak berkesan nak sarkar India kedan sui ke an ke bala long do long senam aja kanti ngitip ko komikria safety security act so katuru hadu mata ke ba impala mastu tahu ke sarkar kali ter pelong ini kun kaseng bangi haplong simkian kam nak pos ko kiri ki khendia tayo hi ki karbang lam de su ba yobat ni lah yobat ni dia kejengkeli kalau ba tiba yobat tang ka ngut si bom yobat le kanu komod kan ni kolong ini ba kun sarkar ni ba ka teng ba sistem ni sopo di perlu senam ni berduti ini ni tentang respect di kam kita rekum ngalap ta kasih ni iba dan subun pak jinguna taki infrastruktur kita ki facilities kin ni gitu tilada baru tangi ong bang hak ban jadi ground ban I hai jibuna tikani kada kerwo ko basai sarkar ba kada sarkar kada sarkar kita ki anyi la terbaru kadang testing ya kene ka bor la don lupa di hodri kisnam infil ba la ban check ro kadang pan telot kumding I ba mispa ko sarkar ba nai sungu I sarkar la ni step in hewan bu jong dok neru pan assist lang ini ki peneliti ini pan so Nama kalau kerjang jimah baksa itu tak, tapi kerjini kita berbuat sebangla, kemudian itu tunjuk tu orang ban pen berklik kok jelas ni, dan lagi baik pak intention tu berjalan dan drop besar kai tengok ya kawan, kam kai bagi bang najar keteng kam kai merat kai beriu kiai lah, tekan kerjang mah aku kata, tidak kita don selor bebat bakap sensar, kami jengai ya kini. Semoga ada kejima kos. Mungkin kisi bingi akhirat, mungkin tiga kalai dari buat juga jadi student relation asam. Penkendit kelong ba asam kiong kidan lu tekin hun leno, bang tipu orang Bangladesh. Teki huji, teki agda kita ada nanti. Kalau patran, ini ki bro ki ada kapan kini kita cek. Kamdai bagi detect pangita illegal immigrants. Detect le bon ba ikrai. Bawan kejalan kaji. Tengah suba ke sarkar kadi ke duty baw nuk sarkar kamtam naka home department kan pengor kadi kam. Ban kerwo ko basai sarkar kolong ba sarkar nang pen slam ban implement kamtam nik MRSA. Padi ka anjong sarkar jalan.
ai sarkar suku di benjian semua bat kadiru ban kan ke basai ban patai sai supaya ba jangan jala itu kita buat sarkar ni Islam ban putri kam kai ada Islam buat pa kam samla kan snap dia takabor kemuhor jong kita kin rupungot ba pai ba lapan kup khantam la pas ke solution wai bukan nu ka solution la pas di luar an kalai ke bakhia ke thau du ta ta jala kam nyu ko ni kata i ba kam khen gen ik kin rupungot ing to an jala jong ting i kan ir kom ba teng ki nong to an ba teng khmat kin rupungot teng kas pamile kai su jong cek korban cek na trai skor kam dei ben keno ba ini kita sedang bermora di no pasno maring la supet ni la su am andek sarkar bursin kali yu tia ne kakap dena kalian juga senginam song thak ila ai instruction ka ba rani do kata ya ka nukit kam jong boro isna dit kam ko isentia genang penjur ben khandra mender ne skma bagi lo hasnong tau nu jakaro pa hap talasi mangim masti ban sipti gini kalau kor ya kata ka benta namar ui baka jinglai lan di burung biru subar jela jingi kalau nggak kasih sisi di labangi sim ta kalau kor ai ba sarkar suku bahkan di message bagi kon di sulung visiting district ni semua kena penjusu di kerat kar kan tamban cek mende bantung lai lan sebab ka jela ka jona kita ka message wa sana yang jokti su sa sarkar bat ka ba kerwa khadu makwa ban kiran ka deiru ka jing kerpa ba ka deiru ka jing ma ni sutu sai idon kita ki dalal ni sa jong kemudian tang dalal plat merat so kelam ta lamis dalal plat beriu belong kinong tenliti perung penkam di Bangladesh nang te sini kerwo ko basay na kalian ka seng kalong pas ni na belong kum kita kinong tenliti kinong penduk pakin banjalam ni tigi beriu sini ka jala ju ini ban sutu pakin penduk siap perkat ka basay di sini ini perkat kita ka jingyo basay ju ki per cross nanti na siam ngelas ni jala ju kata kerwo ko basay na kalian juga seng ladengilap ni hamar perkat wipat terkadang sekarang bulcin ba na lor ni cek ya ki mendari hakane genti bamta ni hap bukan cek kita kinong diri kita artilik benta ki bangi kapan sosial nang sekolah dan kalian juga sek kantor kesnat rekam isen dia kan long agresif ni sekolah batal sina pak baru bami spok tan dekat tan kantor lamban dekat tan salah ban konkret kuipat ki benta ba per jong beri